While you zoom your cameras on swollen bellies, there is a huge system working silently in the background. Every day, tons of gold, diamonds, cobalt, uranium, oil leave our land. But how? Mu gihugu cyari cyugarijwe n'ubwigunge, iterabwoba n'ubuyobozi butizera abaturage, havutse umusirikare muto ufite intego yo guhindura amateka y'abenegihugu. Muri Afurika yo hagati, igihugu cya Burkina Faso cyagiye kibona impinduka nyinshi za politike mu gihe gitoya. Mu mwaka wa 2022 byatangaje benshi igihe hasohotse inkuru y'uko umusirikare muto w'imyaka 34 gusa y'amavuko afashe ubutegetsi. Uyu nta wundi bamwita Ibrahim Traoré, umusirikare muto wavukiye mu cyaro cya Burkina Faso, none bakaba ari perezida w'inzibacyuho w'iki gihugu. Mu myaka mike yamenyekanye ku isi yose kubera imyanzuro ikomeye, urwango afitiye ruswa n'ubutwari mu kurwanya iterabwoba. Ariko se wakibaza ngo ni muntu ki? Amateka ye ntayahe? Kurikira ino video kugeza irangiye uramenya byinshi bigiye bitandukanye. Nkubwira ngo nimba utarakanze subscribe, ikande kugira ngo tujye dukomeza kubana, kuko nutayikanda ntago wazigera wongera kunyumva. Ibrahim Traoré yavutse mu mwaka w'1988 mu ntara ya Bondakuya mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yavukiye mu muryango w'abakristo b'intagondwa, ababyeyi be bakaba bari abahinzi. Ibrahim Traoré yakuriye mu buzima buciriritse, yize amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu masomo y'ubugenge, ayo dukunze kwita science. Ibrahim Traoré yakomeje kwiga mu mashuri yisumbuye, yiga mu ishuri rikuru ryitwa Université de Ouagadougou, aho yize chimie, ariko aza guhindura icyerekezo mu mwaka wa 2010 yinjiye mu gisirikare. Mu wa 2010 Ibrahim Traoré yinjiye mu gisirikare cya Burkina Faso, yahawe imyitozo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Kadiago. Nyuma yaho yakomeje mu mahugurwa ya gisirikare hanze y'igihugu. Ayo mahugurwa yayakoreye muri Morocco, France ndetse na Mali. Ibrahim Traoré yabaye umusirikare w'intangarugero w'intwari kandi ukunda igihugu. Yitabiriye ibikorwa byinshi byo kurwanya iterabwoba cyane cyane mu majyaruguru ya Burkina Faso. Kuva mu wa 2015 Burkina Faso yakomeje kwibasirwa n'ibitero by'inyeshyamba za jihadiste. Leta zagiye zishinzwa kudafata ingamba zifatika mu kurwanya zino nyeshyamba za jihadiste. Mu kwezi kwa Mutarama 2022 abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Laurent Kabore, hashyirwaho leta ya Paul Henri Damiba. Ariko Damiba nawe ntiyashoboye kuzana impinduka. Kuwa 30 Nzeri umwaka wa 2022 Ibrahim Traoré wari umusirikare ufite imyaka 34 y'amavuko gusa yakoze kudeta, ahirika ubutegetsi bwa Damiba, aba perezida w'inzibacyuho wa Burkina Faso, niwe mu perezida muto wigeze waho mu mateka ya Afurika. Ibrahim Traoré nyuma yo gufata ubutegetsi yahise agaragaza ko yaje kuvugurura ibintu. Yasezeranyije abaturage yuko azahagarika ruswa, azahindura politike ya gisirikare kandi agakuraho ubukoroni bwa politike n'iyobokamana. Ibrahim Traoré yahagaritse imikoranire ya gisirikare hagati ya Burkina Faso ndetse n'Ubufaransa, ahubwo ahindukirira Uburusiya n'ibihugu byo muri Iran. Yashyize imbere kwikemurira ibibazo nk'igihugu, ashyiraho brigade d'etat defense mu baturage kugira ngo nabo bitabire kurwanya iterabwoba biboroheye. Ariko n'ubundi ibibazo ntibyabuze, iterabwoba riracyahari, abaturage benshi baracyari mu bwigunge, abanyapolitike batavuga rumwe nawe ntibabona ijambo. Hari impungenge ku bwisanzure bwa muntu no kudashyiraho inzibacyuho ifite igihe kizwi. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byanenze ubutegetsi bwe, ariko bamwe mu baturage baramushyigikiye kubera ko yiyemeje guhangana n'abagizi ba nabi muri iki gihugu cya Burkina Faso. Ibrahim Traoré akunze kwiyambarira imyenda ya gisirikare aho ari hose, ntabwo ari nk'abandi baperezida bashyiramo amakote. Afite isura y'umuntu utinyitse kandi udatinya. Yigeze kuvuga ati, nidushaka kuba abategetsi
turi hano ngo dufashe igihugu kive mu mwijima. Ibyo byatumye benshi bamufata nk'umusimbura wa Thomas Sankara wigeze kuyobora kino gihugu akakiyobora neza. Ibrahim ni umuntu udakunda kuvugira mu binyamakuru mpuzamahanga, ariko wumva ijwi rye mu bikorwa. Muri make ijwi ryiwe ryumvikana mu bikorwa, avuga make agakora byinshi. Ubu ngubu Burkina Faso iyobowe n'umuntu muto w'imena ariko unengwa n'amahanga. Abaturage bategereje kureba niba koko azahindura ibintu cyangwa niba azaba undi muyobozi wigira intwari ariko akazapfukiranwa n'amategeko. Ibrahim Traoré avuga amagambo make yoroheje ariko yuzuye icyerekezo. Akunze kugira ati, ntabwo ndi perezida, ndi umusirikare ku murongo w'imbere. Kuva Ibrahim Traoré yafata igihugu, yashyize imbere umutekano w'abaturage, ashinga ingabo z'inkunga Volunteer pour Defense des Partis. Zino ngabo zagiye zishyirwa mu midugudu, mu mirenge ndetse n'ahandi. Ibrahim Traoré yamaganye igitugu cy'abanyamahanga, ashyigikira ubwigenge bwa Afurika ndetse yinjira mu muryango wa Alliance of Sahel States hamwe na Mali ndetse na Niger. Abaturage benshi bamwita umwana wa Sankara, umuyobozi uri kuvuga bike agakorera rubanda. Ibrahim Traoré ni urugero rw'umusirikare wiyemeje guhindura igihugu cye, atari ku nyungu ze ahubwo ku nyungu z'umuturage. Abaturage b'iki gihugu baragira bati, Ibrahim Traoré nibyo koko yageze kuri byinshi igihe gito amaze ku butegetsi, ariko dutegereje nimba koko azazana impinduramatwara. Igihe nicyo kizabitwereka, reka dutegereze. Nshimiye wowe twabanye muri ino video, ndagushimiye kuba wakurikiye. Ese wowe ubona Ibrahim Traoré nk'intwari cyangwa umuntu nk'umuyobozi w'igisirikare ushobora kuzibagirana? Tanga igitekerezo hasi muri komenti. Ntiwibagirwe gukanda like, gusangiza abandi no gukanda subscribe ku ino channel yacu. Nkubwira ngo jye twabanye muri iki kiganiro, banyita Ronje, loud and clear. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.